Grace Kansime, director wa project Agizire ngu obwa hati basya bishinkaga barukushohoza ubwo mu by'amashoke kandi abingi nabo abizuro mu bwire bwa COVID19. Bajya kufuna certificate program DIT exam yambi twarwa ku makingi wa Kampala. Safi na Mario numwe bakozire ebigyezo nagira ngu akaremwe byo mu kibina bitu ebyasaruni bimorobire aho ayorekeriro kwebisaho. Nindole nyambere muno akuba mbere ntakwesobora kugamba ninye yongerayo ndeka kusomera byangari hati kyokenu nikompuletinga obunywanka mara primary 4 nizana ezo nyenga sami mbite obunyoni ndora kimu tumazire umwogo ubutayiremu kusokutiyanga. Marion Kahunde okurwa mu DIT yahamye ko ebigyezo byakorwa hatari mu kukopa. Basibire ko katabeira mu byo kwandika. So tumakingira kusikira uko bakozire customer kiba mukagwiza na pepe. Nitusaba bembezi babunyangabo batarura en project nyakulahano habwa project yo training aba youth bakalekeraho basemeriyo kugumizamu followinga ba youth abanyakusomere kino ekintu mazima ko bakigumizamu. District ya Bunyangabo kandi kabisha bari kurenga 354 kuba batwire ndombwire bwa COVID abari hagati y'imyaka 13 na 18 y'obukuru. Umugandi abebembezi babushenyisha ka municipality bemerize bakuru b'amashomero ga primary ahabwe cyangejo ubutagaruka kumaraga gure ebigyezo bya moka aho bashanga bari kugira ngo nibyo bikirizeho kugwisa abana binjo mu ihanga umupiro bwanyuma yo kushanga biriye bicipuri. Ebi babigambira mu rukiko rw'abakuru b'amashomero rubira hari Bushenyi Town School orubire ryo rokuhereze birugiro mu bigyezo bya moka yo mwakogu. Moving forward, it is something we should look into so that teachers continue attaining those skills of setting and marking their own exams so that they are able to report on the performance of learners. The percentage is still low. We need to pull up our socks to make sure we hit that bar of 96%. Bakuru b'amashomero nabo borekereho ngu okugura ebigyezo bya street nguna habwembera izuba kuba barimo. Wabatine abakwasa kusetinga standard paper. Cyo nico kubanza. Echa kabiri ebizame bya street cyo bakubigura abamwe tubine machines zo kwasa kweterera ebizame byabo. So nco kureba amashomero imagine gazagura ebizame bya street echa kashatu abamwe nabateka teka ngo ebizame bya ebibagura street abakobisetinga ne examiners. Even no my cover you beautiful in a motor the young train hard and fight easy. So more teachers bamanyangwa cyurtarungumeri na bucyuza swagamba percentage shumeri konka respecting better results at biri. Gasha kwa Doreen Nasima na Ben Mhozi.